Yes, you want answer na Yesu aba. Yes. Onyame Akoso wa family na dia dance yesa. Yesu Kristo wa saba bio. Because mpa. Na amaya edika no. Oba ni so dwan. Oba je ne bonyafo nkwa. Na adia ba ko amini bi sa. Amaya edika no oba sa di boye ni nkwa dwen sakram. Oba sa tene ni nyina ama. Sa no akatra John the Baptist. Yes. Ose makwani ensetre ni nyina ama. What I say? Yes. The maya dikano oba sa di boye ni mra dwen sakram. Enti me kabri bia Jesus. Oya do oba bia oba dwaman. Mo se miramu dia oba ni difo. Ya de ne batra Yesu. Sanka omo si na bo straight. Ana o man fra ma tra Yesu a yemu omo fo. Efilisa sana mo se mira kire. Yes. What I say? But omo ya dad ni bra Yesu so mo betie ono nso. Yo waka fa ho. The sense of bass ewiase agenkwa. Na di boye ni ansatra na dwen. Emanya nkwantino. Bible so trase obutu fam. Ade ne nsatra tratra fam. Na no me hia de na mo ri say sanya fam keke. Odro amransem di no. Odro akoma the heart. Yes. Our fam. Once akoma to say epono no. Emu abie sa. And was say 10 commandments ni wom. Owi aya no no but oka say mumudia onya boneda. No wa tron so say boneda maraton. What I say? Yes. Nti we na ba fa bo no a. Wa se wa to a na Yesu aha no. No wa ready na hunu mra wa to no de nsasi so. Omia na sin wa na komam. Tumse wadi bone. No aja bo no mato fam. Wo ma na kura bo no nyina no. Sa no mo nyina ya maratofo. Enti omo nyina aja bo no mu koi. Ana Yesu dan na ne no obusa oba ne se. Oba. Wa no totofo no wai. Wai. Oso ma mu fo. Oso dabi oso so ma mu fo dia. Nenso. Omo na kura mra no. So ma ntimi amu fo a. Me so ntimi mu fo because me na Falasini. Yes. Jebe so amen. Amen. Na mo ko enkoye boni bio. Na de chance enkoye be si waboaku. Amaso. Amen. What I say? Yes. Na just obani ko. No enkoye boni bio ya wade a chance ni pe si wabo. Na de area fire. Eja. Ne die. Aja so what ma say? Aya Atemmuo ye bu atawia. Ya du ko jem. Die. Israel no ye bu atawia ye si waboaku. But Jesus dia no obu atawia odu ko jem. Enti adia ba ko na the pastor tiefo atiamini. The pauchau wonya sakra ya you are wasting your time. Ayi so paswa Yesu abasaba. No baba be budi pa nyina atai. Yes. Na me tiai sabanya dia awrade pa on fa me won chabe. One can say me preaching tino cause we are me consider. There is no consideration. Judgment day, there is no consideration. Some person na me who me moba another. And was some the train come and move your go. Amen. Let me search na. Let me show you. What do you say? Yes. Amaya dikano. She say, ya de Barabbas. Aba say Christ. Jesus na na ya ni sao. On percent the boy ni be wuni boni. Yes. Obi se na send you aso. Ya budu fo. Was na send you aso. Yesu je no nkwa. Amen. Amaya dikano be serve nipa. Obe serve nipa. Na amaya to so me anu ne dia. Oba be bu nipa tan. Nti so ya president. So ya president. So ya teacher ni. So ya bank manager. Anu dia a degree a oba asasi su be nyaye. What do you say? There will be there is accountability. Oh, contribute. And then Yesu baba no baba train just one. On favor. On favor. Intimitufo na mekanimu me chire. The kasachira me mpanimfo. Obi ti say na santan ni na bagafo. Me kasachira wan deputy commissioners. Position na wo ne dia. Aya nipa na apage waduru ho. Amen. Amen. Any education na apagyaw. What do you say? What am I for say? Young kura na nyame ni so obeduru ho. Okay.
And then Yami Amani Boss Abem. But enough, as my make catch on. And Kwaji, there is no bribe. Kwaji, Katashi, no come in the power. A bush of was the cover to me, I would judge. I'm a squash, Samuel. I'm off a woody. But to make out in Yamentum. What I say, Obakuranua. Let's say, don't connect your person, don't call life in prison. I wish your former to be a woman. I'm a judge, you know. Ask Kwasha Samuel. The jaw, what the fear, but I count in Yamentum. You may so amen. And the Awuah Biano, Nipa Batimi do Bania Cham. Like how in Yamentum. And this one sacred brother. I dare you who I Atemmuo. Just somebody. Yami punishment. Nasochi Kuranu. We shall Sodom and Gomorrah. And when I shot it, I Atemmuo. No time. I shot it, I Atemmuo. Well, for Israel for Ban. Israel for Bawajim Poswabadi and Yamempan. Yameche Waso. Israel for your body baby. O ma Nebuchadnezzar batusa won so bro won. Afa won no mu mu ko di fiad your son. Yes. Sochi. What you say? Enti some sochi mpo. What me to Jeffrey so. Ebe say Sodom and Gomorrah. Ama sasene say condemn. Ya would drop bibi wo so enye ya. Osa, me catch now and trash it na no wi. And trash it na no wi. And fa kokai. And you are Japadia. Jamaso, amen. And thank George. And you are Japadia. Yes. Mamma can you mention the Quran now? If you say Yami were a justice God. Justice. When you be a big crow, you who are take. A Sambia, Mutin or Trosemuna, no correct. Jamaso, amen. At Tamudano, Mamma can you mention? If you are about sound no George. If you are about sound no George. Jamaso, amen. What's in New York? What is that? 2 Corinthians 5:10. Was the Chassia Nakopi Christo Atemmuo? Chassia. Mutia Semini. A Chassia. The public brabia about this. A copy. A copy of Christo Atemmuo. A Jania don't have the Pabiasu. You do the Pabia. Ubenya, what Atemmuo said, you do the Pabia. What is it? Yes. So about 2 Obabuatai. Obakin, Obabuatai. Yes. So do the Padia George. I go the Padia Obabuatai. Jamaso, amen. And to me, this quotation. Metakai. Amen. Isaiah 65, verse 5. Isaiah. Metakai, Papa. What's what Cassie? Tenia Temuda. Obakase and come na me hot sino me awurade me hot picture ye ni me wana wo hiri firi wisie sa awurade o se awurade bakase cho and come hwe man come na me hot sino me awurade me hot picture na ye ni me wana wo ye ni nkrofo bia awurade bakache o se cho me hot picture on de nkrofo bia wo hirim afiri wisie jadere dan nyina wo hirim firi dia bai e wisie me come watch Pioneer Tobacco Company. I never make a sign. But my come what? Said you do the Padiano. I couldn't a branch I found. There is accountability. Sodom and Gomorrah. Now I'm a brabono. You should have made the job as amen. Lesbian. No more yabi. I rather the sound. And give me passa and that. I tell for a term in 10 years. Pastor Dana. What's up? The Amos 5:18 to 20. Amos chapter 5. Verse 18 to 20. Verse 18 to 20. To 20. Yeah. Amos chapter 5 for now. 18-20. Me pasa. Obia wuchi me bia na da jepa yi wasum bonu ye. Wose dia. Wana wo fie urade dan. Wana wa trust no di bone. Nanso akase awurade baba babu ato mabu atre ona wo fie awurade da no ona wo fie awurade da no awurade da na beye modai ada awurade da ne baba na baya odai eyesum ayada eyesum na enye han ati said wo bi dwane free jatanim ati se oni pa bi akosie jatanu o dwane afiri nanim sisire hia no na bo sisire ne wa bompunu mpu so ma fie no so de nsa twe ofasuo wo otime dɔgye kura no ba fie no de nsa ba twe ofasuo wo na pa mira kam awurade da ne yesum na enye han o se awurade da na nkasa no eyesum
anya han Ayekusu na nhyira. Ayekusu anhyira. Jemeso amen. Amen. Ada urade baba no. Ani gye no mo. Akwasempa. Me pasa obi a wo tie me bia tie me na tie ne ye. Yes. Urade dane ye sum. Nye han. Enti wo tie no. Amero pai. Me di America. Na wo pa no afa. Amen. Amen. Osofo. Yankin card bi. Hebrews chapter 13:14. Hebrews chapter 13:14. Verse 14. Was ni eni kura tena wada wa ha. Asase wo ya woni agye a. Anu nti ama wo ya dia wo pa no. Eni kura atena wada wa ha. Emom. Na emom. Baba na tiri kwan na. Ya baba na tiri kwan na ya hwehwe. Yes. Jemeso amen. Amen. Anu na Paul, Isaiah, Mika, Obadianom. Ade wo hoto so. Oh. Amen. Amen. Because asase wo yi any more the do anyira be twam. Be very careful. Kakra bi na Yesu aba. Yes. Na ade ba ko master dia mahuni. O kenkan Amos no. Was say adane Yesum anya han enhyren. Ayada terrible day. She ana enipa bi. Jemeso amen. Amen. Zephaniah chapter 1 verse 14. Zephaniah chapter 1 verse 14. Zephaniah 1:14. Kenkan. O say awurade dan aben. Awurade dan odi babu atan no aben. Aben de pentem se. Apentam. O don beri ma temu denden wo. Was that day? There was so ye dombarema. Ye ka dombarema. Wona wodi domanim kwako. Dan no nyono. Ti don ma temu denden. Tiamu denden wo. Dan ye ni breda. Sa dan ye ni breda manipa. Ahuyehi ani ahokyere. Ayahuyehi ani ahokyere da. Sa ye ni amanfo. Sa ye ni amanfo ya da. Esumri kusuku. Esum ani kusuku da. Munkumni kusuku. Munkumni kusuku da. Turubantu no se boda. Wuti ni yo. Turubantu ani wo se boda. Eleba abantentere. Ani sunsun ni aso. Was it that day? Obe ye ni pa. Wanante se ni frafo. Na ni pa ba na ntesa dia bai. Ni frafo. Efrise. No aye ni bone. Zephaniah 1:2. Zephaniah chapter 1 verse 2. Se pra na be pra ni frasa. Ada wo baba no. Onya bibia. Oso oba pra ni o ma nyina frasa se. Be pra onipa ni aboa. Number 1. Oso oba pra dia nipa bonefo. Be pra won. Ani aboa. Na be pra ewiemu no. Ewiemu no ma. Epumum pata. Sintidia to ni aboa. Wona sintidia. Sintidia tofo. Ni abonefo. Jemeso amen. Amen. Amrantia ana wo be sha na bo sha sauce na sha no. Ghana living. Trasa onka ho. Yo be sha trasa so bet ne dan na nkokom. Dia koso no no. Na le turu mu gu abonten. Se ne bie. Oba be sha tade a na na ya so ni gu ho. Na gu ho onfele. What you say? Yes. Na wa draw scorpion na dan sisi achi. Ye tibi jake nu fo. Ghana. Ye shia obi ti sa akwawe. Obawe. Obaya o kajazi mu hui. Wanu na amani nyina asua no. Me pese wa wo tie me tie ni ye. Ana oba wo nufu ntam na da ho. No paja nufu yi. No adenam. Jemeso amen. Sintidi atofo. To aso kan. Was sintidi atofo ni abonefo. Abonefo. Be twa ni pani afrasase. Obe twa ni pani afrasase ni agu. Brade asemi. Brade to aso. What say na matene mensa Yuda ni Jerusalem. Obatene mensa Juda ni Jerusalem ni aso. Banka ina bosom. Nkaye. Ani abosom ni abosomfo asofo ni. Jemeso amen. Abosomfo dia bai. Me pese mu ntia sem ni ye. Anye se wo tia sori bi mu na kira se wanya heaven ko. Read the soft one. Say, and as for God's spirit, and I didn't hear Juma. And we are one. That's a God's spirit, and I didn't hear Juma. Be Jeremiah 23. The pastor, and assembly America be called to who confess you. Jeremiah 23. Verse baby. 23:22. Jeremiah 23:20. Chapter 21. Verse 21 was a man suma di for no. Man suma. So to America. So to America. Man chira wo. Men kasa chira wo. Man so shenkom. Medina mu a. Say ya no kura se. Awurade honhom. Ana ti wo mu a. Enko ma me mai tie me nsa. Enko ba ma o man na tie nyame asem. Asrin say. Ya draw o man na koma akotu nkuto so. Di omo ye no no. Omo ye no no. Ya do man na koma akotu nsuro so. Abraham nsuo so. Ya tani wa mani nyina akoma. Mana koma. What you say? Akosi akwankyere so. Kwotitwa nantwinam.
Yes, the course Ghana. Say no cross side different. Awurade na afre won wa enka obama aman na hunu Nyankopɔn de abai ombetie nyame asem onye firo na kwambone ne won John woman John chapter 3 adai Yohane asampetra miansa etra miansa verse 34 na Nyankopɔn asoma ka Nyankopɔn asem wose obiara nyame asoma no wasankom wakan nyame asem wama kwankyera wakan nyame asem wose de nyame asoma no yade abai wakan asem de nyame asoma no wakan asem to asokan wose na Onyankopɔn susu honhom no de ama won susu no wakonkom ansa no de ama na jam de oba no jebe so amen na agya no de oba no de nyama nyina sanensa de oje oba ni die no de oba ni die na woda nkwa na de oje oba ni oba na asem no ori huru nkwa Nyankopɔn bu foda no so me ka kyerɛw miracle ba kristo ade wakobu nsam gem ni muntia mama nka no kora nkyerɛw abranti a wokyia me na ana no pa mi bi saw ana so wasakra ne wa asem bisa no waje Yesu Kristo di wona Yesu Kristo ntam pesai ana so nkonkura besraw nsira no enti so munu hwena afai na wokoro gidi se woni nkwa ndie na pese ana wotimi change wadwene amen jeme so amen safani ya kanwe anopai mani abriye me pese menuanom Jesus na kae wose enwane bi oba na chi John etwase yakofo mo ba ni abeye nwankuro baako ani ahafo ko amen enti tia mo nyina ne se obi a wa pa nkwagye wa mra wa ma je Yesu Kristo ni amen na Kristo honhom amutu no so nwanji o ya me tia mo nyina no anya sika anya dan anya ka enka hwe no na wonti me se me tuoi obi beti Awurade beti ya ko bi akoma wa America amwa toka kakra kuntai sofo wiaje me je ka no anchese ni pa no otobra mi me anya nkwa david ndingwa aje wat masie enti na no pa me sraw wona ba cha me ka no fo akoma cha me amen wona ba cha me fie fo akoma cha me sabra ya dumbro sabra ya nkwaje da sister ade ade na hawo ya wo wura ho nko adai adenti na wo change ho nko adai me busa wasam obodi na nyame de ma cha se nyame wa mistake nko adai woni bi se kuku nyomfo o wada petro tutumi se wonyini kuku odi bi ma na yefe no nyini bi so ani die kwasem chamfra denti na kuku nyomfo abetini akasa tre dia onyini sada na aya me se die na wi ade ba sam na Romans okay you can think Isaiah chapter 5 verse 9 Awurade nkunu Onyankopɔn yenti hayi wose de one nyomfo ham wose dia obi a wone nyomfo ham afa chamfra mu nuye chamfra mu dua waka kire nyomfo se dote toa aka kire nyomfo se ade na wore yo anase wadwuma ni nsa waka kire ja se ade na wo ye obi tibi bia na no ka kire na ja se ade na wo ye ana oba se ade na wo chemu ade na chemu ye nue se Awurade jare konkun ni onwene wo ne sieni kai be ba no mu misa na mo nkyira me de me nyoma me man me pese anana pai Romans ka sambi me pese obia o chema no pai hunu sa woni huo diama uya ni pai amframa keke diama uya ni pa aya common air ena unimu no aya amframa o matrasi ana masusu ana mahunu Romans 9:19 oso onwemfo ne dote tia haye na so be ka kire me sa denti na woda sunu nu nipa denti na woda sunu nu nipa na ho ano ne pa wo pani di asi ye ka dai ana ne pa wo pa ebedi asi nu nipa nyame pese wanyiri utuntum denti na so ni nyame pa edi asi nyame pese nyame o pese what they say wanyiri okoko denti na pese wonyiri di asi onipa hwan ne wa Onyankopɔn wo church nyame asama no Onyankopɔn asam no kenkai wo se anwonye be so nwefo se ade nti da onyine kukuo ebe so nwefo se abasere nwefo se ade na wo yo me se ade na anwene me sa kuku nwefo ni dote su tu obusa question se kuku nwefo no oni dote su tu dote kro na la so ade dote kro anwene kukuo ba koma no ye fe na ofoforo nso ani die na so Onyankopɔn pese oyi na bufu adi ade na abaka
so na so da bojo chede bebere ku na bufu abrante medasi osofo Jeremiah 13 Jeremiah 13:23 Jeremiah chapter 13 verses 23 verse number 23 Jeremiah 13 verse number 20 see Ethiopia ni betima sacha na we obusa question Ethiopia for your blacks ana urade busasa ana so Ethiopia ni obetimi akenja ba ati so Britain ni ana so si betima sacha no ho wona ye obusa o se ana so Ethiopia ni obetimi akenja the radio asacha obetimi abadane ti se China ni obetimi abadane ti se Britain ni ye Jema so amen. Ana so sibo betima. Owi na obusi asesebo. Obetima sachara. Obetimi asesa no ho. Eni ye. Yenkozu. Yenko other forest. Na yenhwe mira nyame boss bo. Sebia ne kalate se wasesa no. Sign. Atitidie nimi. Enso complete da. Opere so. Wachi kala de ma no wafa. Ani age ho. Abrebia de ma no wafa. Eni pa da se ne ka kire nyame se wanye ne yi. Se ne ma ne mema. Ne ma. Obesia bankata tie no yusu. Na na mo masoa dendenden na soa dendenden. Waka tena na osemenfa. Obesia sesei, omo yusu be lamentation. Lamentation chapter 4 verse 2. Lamentation. Or 7. Lamentation. Me pasa. Na ye din komo kakra. Lamentation chapter 4 verse number 2. Osizaya mama won boy je ode mapakali wo de se no bo so de tukukui. Me pasa kan 2 no. Lamentation 2. Lamentation chapter 2 no. Verse 1. 4:7. Lamentation chapter 4 verse 7. What's na wotua for what to say to them? Na wotua for one what teach say to them. One so sin do fusuo. Osra no aye fita say no fusuo. One na bere sin enchema. One na manfo ka akua ho aye for say yesua. De nyame ase dan kanya bo ni pa bia so te say ho abo. Wetimi sra. Na no wa break say na enchema. Na woni pa bia. Na ni pa bia te say ho abo. Afa die. Afa obasra na we dia na sa. Na to nam. Na so nam na start your black. Yes when your skin cancer. You have to the name so ban. Jema so amen. Was when you break the said ya ban. Jabidie wo moro no so a ababa wana ni account for no fa beto bibi yesia na na dia kwa ni di papa na ti na ni ma ye hu sa vurade ko jema so amen afa nu akoto pumps ena hu na mane opaso de chia ma tuntum na yira be da yi enso nko ase na wie jema so amen ebi dia from ya kwachi ebi dia from ya foro wo na mbere si jabidie wo so wo na mbere stand jabidie na so wo na murado so wo nkuru wo ready afem fam what's his name? Was no we dia fem fam no mpe ho achire ya wira jai so dia ababa o ka no ababre wa mo yusu na bo ma bre wa mo no so ni mtwintwam na afomfo se me hwe mabawa abraba ya ba ya kire nyame se nyame anye yie wo kura tanso no wani atata na wo to aso no wabodam anya tani na me di wo no kwasem na wo ka anya tani jeme so amen what you want class enti nyame wajimi so ma wani atata ye tietia na nyomfo ham nyame wajimi so ma bowere tietia adai na ani nyomfo aham chamfra te so jeme so amen me pese atiefo atiame na antie ni yie enti na quotation bia no makoto no kwasem pa tini yie abantie me busaw ana so condom na wo san is it from God? Condom says subaya ya bamu Ghana ban any we are simple in force for condom bo ho ban ni na ni say agama mo ne bo na mu hwe na Asia na dan anjo na manen kan jo say ya kan say koko boto apai what you say kan ya yesu sha no timi koto balu mu na poncha da ho what you be to balu mu na poncha ide ban da ho se ko nsa wale fu nyina nyisu jeme so amen me pesa me ka kira wo ba ma bi o se condom wa kum nipa se woni mu ba ma biara wo se condom no me se wonu abaga na tu hu nsugu a you under curse Isaiah or the Genesis 38 verse 6 was no yuda wale yiri bia wo fe time amana baka Judah o wale yiri bia wo fe Jacob man ba ko le fe ni Judah yes what do you say ena na bakan e be say
What you da wale you be offend time man abakan air. Na abakan din di air. Na you da abakan air born for so. Ana no opeso ware. Ana ware air. What is here? Yes. O ware time. Ama no. Ana Juda ba no. Na abakan no born wa. Sa oni ne yere ne da. No ayi ne hunsu atwagu. Wa ya boni manyame kum no. Na okum na you da catch ona say. Ana Juda ekatre ne second born ona. Ko nu ayere. Sa anu nu ayere ne na. Fa no kunafo. Na wo mama no. Wo mama no because oba wiase wa anwoda. Ona nim se man nya ni. Ana trust reading ni say no. Some 1,000 kura ya de ba ma. Na ba so ko nu ayere ho o man hu gu form say. What you say? Me nene 1,000 kura de ba ma Anyame dia. Na ma brebre hunu. Enti operation ni nu ane yere no. Awo wuja no kura fo ne da. Na ba so ko nu ayere. That's on ni sia. O man hu gu form. Na hu nsuo ne ba na watu agu fo. Na wa ma ni nu ya no. Na sei. Na do ye ne ye bone awurade. Sadia ne wo ye ne ye bone manyame. Kum no no so. O de dia bayachi. Jeme so amen. Dia bayachi. De wiase mamuachi. Na fom nyame. Oni dos. In the Bible say, and you nyina ye de ba Onyame Atemmuo. Obi a ukosiesi. We say condom, we say kwate socks. Na de man de Because semblance of God, we be. Abekura da baburubu. Ayame wawo. Asofo nyina anim. There was a time, Brahman Assemblies of God. Na sofo bi no ho tiatia. Because school mu ho, no emakrofo ya sore. No man invite you obi asiri pia. Me you don't fit that. Wa ma sin dia to table so bama. And we aba tena kwa aba faso de condom no. Asha ukunu ba mama no. Awurade Yesu. I saw them. Na ko butu window na nam si. Ai! So my mad nyina ba. Tani. Ya na ayam wa wasa Bible no. Wo kura kwa sore. But onim hye wom. Onim onti ase. Amen. Me catch you so be kwa heaven and the kura no. Bible ni a manual to every believer. What you trust to you say. Na ka fa menka wudi fo. Jama so amen. To you say Lamentation 4:2. Me ka se mi wo ho. Lamentation chapter 4 no. Verse 2. Verse number 2. Ose na hutia fo wo ti se suchirema. Ose Lamentation chapter 4 verse 2. Mama won boy dey fefe. Ose say your mama. Na ko mo bo dana. Na wo dey amapakali. Na je di sika na kokari wo. Esi se no bo so da cheku. Ye kofi ankane so bi ba ware wo ba. Wo hwe fufu a wo ba wo no nsem nyina be si cheche. O papa no odofu a why na atam kotokuro brantai. Na akonso do gyina ba bi aden. Wo hwese wo ware ne ba no a wonya ni hafo a. Nkane aware no no. Je papa. Wo ba do wo ton takura na wo se wase so ne yoma. Afunya ware wo ne ba no. Ware yo. So di mirika kwaje ne yoma ne so betimi so wontimi. Nkane aware. Na di kofi. Nkane aware no no. Nto se your mama ankane na nke bi sika mapa kariba ware wo. Esi se no bo nsa. Afari esi sai. Ani ebu nso doti ekuku. Onyomfo nsa no adwuma. Odompo twetwe won no foma wo manom. Tieniye, habodom, aboa habodom. Kana ma no no. Aboa kana man. Etimi nyinsai ewo. Ada ho. Ema ne ma atwetwe no foma. My baba Daniel Timodin. So anipa wo ma no no. Anipa Daniel Timodin. Sesle so hori. Omo suban to sesle so hori. Koma kokoa ntechire ma femfam. Woni se so hori adasre so a. Wonye nsuo num ti otonkosia wo no abonom. Jama so amen. O hwane da. O bonkosia no no. To se sama ne ti sesle so hori. Koma kokoa ntechire ma femfam. Sukom. Ama nkwada nkito ntechire ma fom ye dodo. Motofo bisa pan no. Motofo bisa pan no. Obi ni obi. Nso obi ni obi ma wo. Na wodi adokodoko. Wona nke wo ma leto jimbon fita. Ye de ye wo mo no. Aye pasa mo no so. Afade ye wo na ne atetire no ne ye de na kose gotam. Wona wo ye won tam kokko so. Ye wo no na dwane. Obi chime de ne kwato bola so. Ne wa dwane. Ama torete so. Ne wa dwane. Wa dwane ni pa ko fasika befie. Obi ama ne ye ko ye go akoto kana me ya befie. Jeme so amen. Amen. Eni pa no. Wo so won koku no. Na mo nya won tebe hwa no. Na mo mo akoto kana man. Adina befie. Wana wo ye no tam kokko so no. Eni pa ye wo na ye ye ne ntam kokko so no. Yesumi na tu. Na ko na sabata wo anura. Esam bota hodo. Ento kofi oni esia hata ne fe.
amen nkwadan kia ye ontam kokoso Sumina tu afani ye yinu gua ye de na to politin bag ya kwatona kire ball aso o mena nsu yanka akwanyam jeme so amen wa kwatona kire so my baba mo wi anu da nyame se ayamumuyo o se mumuye no so se samumuyo we aso still Sodom bone no asiri Sodom ani Gomorrah bone ababa wa mesraw kan yanka njire wo ana sofo maame fa ya abortion pa ama kroli da ye bi oye jeme so amen banka tachi oye elder na yiri nyima na no buafu aso wa na wo sene ne so fa no o ntantam dodo ana do bi ba faso because ba akuru ncha nufo woni so ncha nufo ko butu no so ya dai na do ya firi mo hasa no jeme so amen obare ti wa wona na ya wanyeman se subaya akoso awudie wakano kura na nipa no hu ayahi and the Bible says in kancho se ni yo ni nyina e de papa temu boniyo nja dia jeme so amen na dia ba ko ma stadium awuni se atemu de obebu awufo nketewa ne akase aten nipa wa asem god I get wa woni wongu ya nyina ba from abegyina temu odwani ni akose woni enti e ka so wonko wiase no wankro nti obia betre ne nsa wo so so wonya me de osoma me ko me koto wumbunum bare ma me we ni papa we na yini tubi jeme so amen enti samoja no ubedi hufo another pay mesraw adia betimi aboa you against sakra yes adia betimi age won kwa ayu against sakra enti ne fatana na ka wa mumu yogu start one kakra kama fa botna na ebra wati amen jeme so amen ma anawo ma hada na me bie so akere wo akamro bi na mkwamo amen Matthew chapter 25 25:31. Matthew chapter 25 verse number 31. Amen. Matthew 24:29. Matthew chapter 24 verse number 20. Osina enanum na wonye na chino. Awonye hie na chino. Entamala. Oya bedru dian. Esum. Safania ka se adani yesum enhre. Adana urade baba no. Ayo suma anya dia bai. Enti di oba hunu light ye onyankopon anim. Ansirma badwane. Ebe tutu egu. Wasrane badan moja. Owiya bedru sum. Jeme so amen. Abofo dom de tuturobanto ano so. Aba. That day. Amma mo da ho a wa utimi de ayi kwadu wura wase. Wa utimi fa bia twa. Na de ahyeso wase. Wo de wa tra onyanko bad na no na fa wo. Aba wiase. Aba na ko sakra ma ba. Afa ne nyanko krama ba. Wo wulu bi da. Saponche ba. Afa ne nyanko aponche ba. Wo wulu bi da. Wo usekusie ba. Afa ne nyanko kusie ba. Eso nipa change amua. Akura so amfaso sini nipa ne. What is it? Toko abrochi fo ya wo yi. Ya ade atumi hye kraman. Ene ni wura ware so. Krama ba ma fo ba. Yes, you call you now. What about can you cross here? Me say, I know you be babu ame. Why na bo? What do you mean, Yabi? Me and Casamela, what did you make you say? Say, tell what you and me be shout. And the shuffle, and the Senegal and Kona Bonewo, Yame from Ghana. Yame Ghana, no Afrabe, what floor be so kind of crow Britain. Yes. And this will be kind of crow Britain. That's a Britain from far. And just saying, I'm in for you. We can't crack it out. What's up, boy? Say, me see. Young Cowan is saying, Amos chapter 2, verse 13 to 16. Amos 2. And Malaki chapter 4, verse 1 to 3. Verse 13 to 16. What's the share? Me and a man, your mama confirm. What's it? Atamudan, me and Kasa. Many pack of them. Said the Tiasiana, my UFI, man in your mano. Said the Tiasiana, UFI, I am a man in your mano. I am a man to be moving con. The Johnny Babon who had for. Was it Johnny Babon who had for? Now, our dear phones are what they are born. The whole world. You see, I quite your Jamaican in the Tumilka. But that day, we sing boot to Tumilka. Harifo na ho harba bono na ho harba bono modern for someone they are bono modern for to say great kalinum a ho dem babo don see nanom
Jamaso amen. Amen. To Asukai. Now don't better maling in a home. Was it that day? Or don't bury my one macho? One in a home. The Ukrainian. Let the Ukrainian. On to me. Now the Naya had any free move. Now they were saying, the Naya had a pan. Want to be free move. Poncosu for the in a home. Not Poncosutin into me in a home. Many mamma could do for the Jabi Johnny. Or be a swire Don Baraman. Or but to make with naked. Dano. But yes, me. Jamaso amen. Amen. That day, the person, the Karukuratro. That's a so when you see car, international Yankwa. We sit there and come quite you. And the money without Christ is nonsense. Did they be a cassette Japianum? Brukutunum. Attach to ginger wine for no. Koyon shop. Woman, your Guinness. Woman, your beer. Woman, your coconuts malt. Woman, your insua hoodwa. Bank managers. Woman, be a clubs. The cassette ramu. Woman, try your ross. Woman, don't cement a chance reno. The cassette ramu. Sikamu Padina, but I want to draw your attention. There is accountability. Adaya Subaba, Usikabayira, be Isaiah chapter 2. Isaiah. Mahada, Messingano, quotation be assembly Macabiano, never go to quotation amount. Isaiah chapter 2:20. Isaiah chapter 2 verse number 20 was in Edano. And the puppet to the great Abusum when the sick Abusumwa or young man is our some natural and cussing in pine. Yes. Adano, watch them. Sika will pay. Jamaso amen. Amen. Ah, what do you have Busuma and Untum Penamano? That day, a Kurawan watching. No Kusia Befako Bohi. One pine should be a Koyabu. $5 had your boo. Yes. No Christian show for the Akodaso. That day. What do you mean? When you see Kawan Chow Crown Kaji, Jimmy, or the say Poco transport way. The second United, well, now power call. Why for call? Jamaso amen. Amen. Shenyansa. Amen. Mr. Decker Lasso, the second United. Mr. Sante. Oko. Say, what you want to see? Woman, Jessica, and to give you a cup of business, or get a Sakwakutin. Sakwakutin and Sakra Nadia. Obakobun Samjim. Said despite and Sasa, Obakobun Samjim. What can you see? Wama, and you are my Juma when you sabi our time. No. When you're a bonnet, Jamaso amen. But it's better for me. So as I'm drawing attention, sir. You want you there is accountability. Yes. What I say? Mr. Kwame Chey, our unity will be a unity warrior. I'm Mr. The warrior piano, when is a God first. It's better for him. So, but second, I just say, what did I come about police castle? Jamaso amen. That be a cow, send an answer to two at Nasi. That's what women born more. No one even answer. Because he called him King Solomon. Solomon, you are a very wise man. When I cast a million, and you never cut him. Do you need to brab you in a papa bonio? I'm talking to Nana, Mesrana Nasa. One more day, 100 is such a Jehoshaphat. 100 is such King David. It's better for him. One fine Sagro. Apostle Samuel Tonchen. No one should say about being that in the Krabako. Because Jamaso amen. Open your boo. And Timmy Jackarway. So go according to our as I so for away. The Kopuma, Brampe, Nana Kwame Chichi. One way, woman in our court. Pokua the first, the second was sent to the first. When I told you, and the young son I can sat down. And yes, he can have a slow. Now, so crab and young quadia. Kumasi, Santiman, you know, I order. Kumasi, and your Santiman, and I order. A baby, I come in, you will be there. Akwasi, I had done an away. And I know George. A baby, I come now, Akwasi, and away. One of my protesters. A baby, I come on a president, and so now you don't know me. A branch here, Kaisa. Won't go from Awati. No, but Quasia, or Senator, and
Adentin no yo bajema na paso adane kwasia. Adentin ye jaru na paso adane preko. Adan wadane kraman. Ofigo anu asa du fie. What to make us a massacre at na da so to boni. Abranche Johnny na do kran kwa na dia pan ehu. Another pay Erade yesu wo so amen. Was in 12:13. Accusation chapter 12 verse 13. Or say asem na wie ye. Me sama na maka ni nyina wie ye ni. Ya tie nyina se suro. Dia wo tie ya nyina ni se suro. Yankopon. Onyankopon. Di ne me nsem so. Na de na no masem so. Ye ni pa nyina. Ye ni pa nyina so de. Na ni yo Yankopon de ba. Na ni yo nyina. Ene na me de baba temu. Ye nyita nyina. Ye nyita nyina so. Papa oboni o. Obebu hu atan. Yankopon hira. No ne okase. On pajaw. Ene wo mu ani mra ho so. Na me won hira. Efiri na de kro hwe kwa yi. Job 7 verse 7. Was only Pakarisa. One quick crowd and from us. Only Padia to say football. Some from a bum what the Bohana. Some from any more what the Bohana Kafo. Jamaso, amen. And from an Amua Yenipa. Genesis chapter 2, 1 verse 2. Genesis 2, 7. Was in the phone to 10 and Unipa. No, whom and Frama and Amo Yenipa was for your boss. And Framo. And Framo. Jamaso, amen. Adam from any be failure one. Obi akoma etimi ka so wanya heart failure. Yes. Akoma ni timi faili. Jamaso, amen. Me pasa ane obadwe mati. Na no na ana that 3 days no be kase me to mitrim. Wase obi anya fekura. Wase manya fe ba akwa ka me mfie ho. Nya lukure o. Ya te wo mfie ba akwa afiri wo mfie. Ya te so. Didacte. Mfie a wo bedi no. Ya te ba akwa afiri. Enti wonfie na so ni animu bio. Obawachi. Yes. Jemaso amen. Enfie ni 70. Wo kwa kwapem 70. Anu watwamu 40. Ya ti 40 firi so na aka sen. 30 abiasa. Wonso sie de bia to so. De bia to so de ase wo kwa 150. Jemaso amen. Ya ti so. Nyini na wo ye. Enti mpanimfo ne se enipa tutu na namo no. Na nimu anu wo ye de be. Amra nyo adia na de ne ahoahoa ho. Sakra na wulade mfa bɔ ne nkyɛw na go bonjira onye okese o Yesu di mu amen. Asole